سلام تخطاتلتنا الشانل كم يكنيكم كم يتخونوا سناك تكونوا وتر من يوتيو إذا فيديو زيان نفس وقفنا برسنا كتكحكوا عنايا أزيا قداس حبريتان فلتتن بزي حبريتا نايليك أو أنت كمهار يكلني يزبل كمهار زي ذا اللي ترايو كابستفل عليه صلات مرحتنا هاجرات مرحتنا ودبات كمون ريسيرش مصنعات زغبرو سباتنا نسمع بزعبا حجز بزعبا رديت أب أفريقيا انتهي تقمن انتهي قطعتن كم زلو بخمي يسرح كنريينا دحرزيا فيديوزيا أبرديتن أب حجزن زلنا رديت كستخاخل تصفى يقبر بار لا يقبروا نفسه كفيديو أقد تعس الدايمنش ويكا أنفت كتبنا كسام مودا تسمعوه مغنياتو أقد تعس حبريتا سلزلو مجمريا بزعبا حجز كنزارب كلنا كمي مخانو مسرت ناتو نرد عيو. Let's go. 2011, developed countries raised $100 billion in funds. This was foreign aid to be given to the developing world, $100 billion. Out of this, $22 billion were never transferred. انتهت بلنا الله قدمي حدة عامتات كبابي 100 بليون تخون جنزب كاب معبولات هاجرات تواتيو نزن زي معبلا ويز معبلا زلو هاجرات نمحقاس تبايلو 100 بليون أزيع بجنزبيو نابتن هاجرات زبس جنزب جن كبابي 10 بليون أبيلي زخون سلمنتاي كم زخون كيلو نرأيو صنهيل نعنرينا. The same year, Italy raised $2 billion, but only $300 million of this. كومونا إيطالي أفت عمتتي أفت جزيتي كلتا بليون أو تيا كحجزي إلى معبولات نزم معبولات زلوا هجرات 300 مليون تراي كيدو إذن أجر ذكر دعنا خلاله نحجز لنا نتبلنا بي خيط جنزبكم فلتا من left the country. The rest remained in Italy. In 2019, another report was released. It said 25% of aid never leaves donor countries. And the remaining 75% does not reach the recipients directly. It passes through several agencies. Each agency takes a cut, and with each cut, there's lesser accountability. كان مصنعات كم زرقا قصدما كن منتهي تقطر إذا أبنت إيرترا وإثيوبيا كل 100 مليون كتركبيا قالوا خبلوا خلوا مجمري 25% ناي تجنزب تقلال لك بتاع قرعي وتسني أوكي سلازي حد ربعت ناتو حد ربع ناتو أي وتسني كابت استرفه 75% نبلو زلنا دما كندي كفال ناتو مغنياتو ترى جنزبنا نسمع زلنا 100 مليون قبل خلوا 100 مليون مالتهم ما يكونون مقبل له أبو إكسبرت صاروا واجناتهم أو يتمن استفل عليه له التجنزب خيط كله ولا نافتك بتح كله التجنزب كاب حادة تكلم حادة تكلم من قصة أمريكا مزبلة ني يونيسيف كب كله نقله كب كله التجنزب تحت النوت وحوديو لازم بزع جنزب عم منجو يترف نسمع يرحن أبحنت هاجر زقات ما نسمينا. Why does all of this happen? To understand that, we'll have to understand the very concept of aid. You see, international aid is not a lump sum amount. It's a bundle of a wide range of things. Some of it is money, some of it is food, some of it is debt relief. هذا حجز كبهال كله نخرج عنا بحتر زبالة بزح كفالات زحازي ولا قا بجنزب زتمن ويكنز مليون زبهال تقونه قاليو جنزبي ترى جنزب قاليو مقبيو قاليو مدهانيتيو قاليو نعدا مخفليو وليف عداهم من خافليو قاليو تكنيكال ويكا اكسبرتيسيو كيلاتنا حساباتيو سلازي بزح كفال سلازلو تجنزب تسمعون اتعب مريض متسن أزيف اللي زلوا. And some of it is people. That's the cost of consultants and staff who provide technical assistance. And as important as these expenditures may be, they don't result in the transfer of resources. Take the case of Timor-Leste. It's a country in Southeast Asia. It became independent in the year 1999. Since then, it has received over $5 billion in aid. Out of this, $2 billion has been spent on the UN mission alone. Bilateral donor سنتاي تبلا الله كما بنت حنت هاجر تيمور تبهال هاجر أبشن شاطن بتنتس أنت شاطن ناس نتاز رغبت هاجر نوسد كباب حمشت بليون حجز متيوا تبلا الله كابز حمشت بليون تكلته بليون زخون نابيين تراي كيد تبلنا لهم حق سلام أو زنبرو كلته بليون كابو تعالي له already اتز تعرف دما بب حدا رأيه كنا متى تعدي بس حكتلتو. Bilateral donor projects have هذا بشوعته دما أجين كلاي كلتا بليون كباب دما نابتي بايلات رويكا زمدناتات تي مسكالوت تجبر تنعود حق زهجرات أباتن تفيو كاب 5 بليون 4 already تسجل له كباب مالك. cost around $1.7 billion.
UN staff get salaries 10 times more than locals here. For instance, a UN employee from Australia is paid $200,000, and this is كم دما أبي يرتراون ذكريو تومنا UN سرعتني أود ماتو أسرت عصفي 5 عصفي نايتهم نبرتنا يتعديهم زوزدو نعبنت أبي يرترا أنت كلو توم UN كنا يجنزب وزنيرهم كنا متعرفون يرهم كلنا نذكر حكيزي كمو بتمتسس سالك كنروي خلنا حادث سرعتني أنا أستراليا أبزها جرزي كسب $900 يغفل نيرو أبتها جرجن نمعلت $1 أتوز اللي هاجرنا نزارب زلنا سلزي التجنزب نعخان بكالنا يزب هالبر نابخا أيكونن زوهاب زتي مسرت نغنفلتنا أب أفريقيا كون كله حدا كابت مجمريا التمايند ست كنريا كنكلالنا انتهي تسأجمع بأفريقيا زخون زلو بزيان جمر. Continent. You cannot tell a story of a continent well one way. Every coin have a double face, but the Westerners are so focused. ሕብረተሰብنا ንክغير نفس وكفنا ክንክተሎ ዘለና ካብ ኤስያውያን ብፍላይ ካብ ቻይናውያንን ህንዳውያንን ክንመሃሮ ዘለና ዝዩ እዚኦም ሕብረተሰብ እዚኦም ነፍስ ወከፍ ሳንቲም ኣብ ዘይ ቦታ ኣይትወድቕን እያ ዘይልዮም መጋየፂ ኣይገዝኡን እዮም ገንዘቦም በኣገባብ ይሕዝዎ ኢንቨስት ይገብርዎ ستوك ماركت كمون كريبتو أزيا قداسي أبزي كالاي السومن دقومن أب تمرتي بفلاي دما أب IT أب إنجينيرينج أب بيزنس زلا على تقرر لهم that's why دما مايكروسوفت جوجلن بهنداويان كمون أب كال إسرائيليان زمرهم سالساي دما نفس وكف زلهم جنزب أب عدهم جزاجي بيزنس بمهنات يوم زعبيو نزك حق الزخيل صفر عليه برنامج لنا كم أمن خن عبي كن قتالون كن مهارات زلنا ونيو سلزي تتوقعوا لبلاكم thank you very much. On telling just the misery story that is like we cannot get ourselves from the ground up. Who built our road? If you want to build road, the Westerners are the ones that are going to have the contract to do it. They don't teach people. AIDS is killing Africa. You bring the money, you do your thing. Everybody's in their bubble. We're coming to help you, but the African people are never part of it. How can you help somebody without asking the person, what do you need? انتهت بالله بحفشة بزعب حاجز كنزارب كلنا حدا أفريقيا كونتيننت كفل عالمي كم حدا هاجر غيرنا نزارب بزمع بالعالم حاجز دلي أفريقيا 500 هلو بأفريقيا كخت زارب كلها already نحمسان هربت 4 هجرات مع رجير كاتقلت أنا لا absolutely جيجا قال هجرات أفريقيا حاجز كباز خلها له درجة بس إحنا اللوا كم بعرونا مالتي سلزي نخلهم بحان تسألي غير كم غراب جيجا كلا يدما ناب أفريقيا كتحجز كتكيد كلها مبزحت جزء فلا تعتبرت أي قبرون إندي يمكن تعتبرت قبر خلوا زمع بلاد عالم بعلم يمسرحوا نزخون أفريقيا أو أي مهروا يسلطنوا سلزي اتحجز سرجالي حجركا قال جيركا أنت تغيروا مالتيو اتزق بركة بعد حجركا تخيد بر نتوم أفريقيا أنا يتمرون نيقا سمعوا حجة تبلا ذهريو حدا بحدا نا أفريقيا تسقم كنت هاي كنرينا. And how can we do it together? Show people how to fish. Don't give them the fish. Put in all those foundations that nothing is changing. We are not transforming the life of the people, but we are just there for our own ego to sit down the TV going, I build this, I do this. How many Africans work with you? How many Africans do you help? I'm asking you now as a UNICEF ambassador, but also as a West African. What is happening now with Ebola? Ebola is showing really. So نبي Ebola خي كنا خلنا بحفشة التزقبر زلون نتيجونات كوي كانت بيت جيران مبلت قبرت الله غاليو بحق لو تختم تدلت الله نسب عسى يكون كان كتب زلكا مخنياتو عسى كتبون تجميركا حدث سمتايت أجم يقبر سنهلنا كن رينا حجز فترة أجمات كن رينا قد من عام خادنا جن ناتنا أنا بأفريقيا كملس كنبل بحر معربيان زقبروت رايم زراد يكونس أنا كل جزء معربيان أوروبان جيرومنات راي كون زبد نحنا ناتنا قلت كع نفسنا كنفتش لعلمان نميز دلي شو مجمريا نزيان نسمع كل هجرات هندن أجريان كوادر كفتنين نسمع Indians were both colonized. Nigerians and Indians were both colonized by the British, but the Indians rejected the British culture. They rejected the British religion. They rejected the British food. They rejected the British way of doing things and hold on to the British technology. And then we have the Nigerians, that is us Africans, accepted the British culture, the British dress code, the British food, the British every religion, and rejected the British technology. That is why the Indians are the most advanced. زيادة زربا The سمعوا British way. انتهي لنا نيجيريان هندن كلتين بعباي بريطانيا يمتجزيهم نيرهم
حد عينت مجزاتي تمساسال مجزاتي نيروم هنداويان ناي بريطانياويان مجبي ባህሊ አካይዳ አከራድና አይተቀበልዎን ይብለናል አይወሰድዎን እንታይ ግን ወሲዶም ትምህርቶም ወሲዶም ቴክኖሎጂናቶም ቀዲሖሞ ወይ ሒዞሞ ይብለናል ናብ አፍሪካ ከመለስከልና ናይጄሪያ ተረዘኮነስ ሙሉ አፍሪካ አከዳድኖም አመጋግቦም ንሳቶም ዝጥቀምሉ ሜላ ባህልናቶም ምስራቅ ቋንቋናቶም ምስራቅ እንታይ ግን ዘይሰረቅና አሰራርሖምን ቴክኖሎጂናቶምን ትምህርቶምን አይወሰድናን that's why ህንዳውያን በተስተዋሃቦም ትምህርቲ ወይ ካድነበሮም ቅድሚዮም ስልጣናት የነሮም ኣብዚያ ከንዕርያ ዘለና ህንዳውያን ስልጣነ ወይ ትምህርቲ ብብሪጣንያውያን አይመጾምን ቅድሚዮም ንዓመታት ዝቀፀለ ስልጣነ ነይርዎም ንዑዮም ብሪጣንያውያን አጥፊዮም ሰራሕተኛታት ናቶም ገይሮሞም ስለዚ ኢንዲያ ኣብ ታሪክ ዝነበረ ሃገር እያ አፍሪካውን ከምኡ ቅድሚ ፃዓዱ መምፅኦም ብዙሕ ክእለትን ዴሞክራሲን ብፍላይ ናይጄሪያ ብዙሕ ታሪክ ዝነበረ ሃገር እያ እንትኾነ ድሕርቲ መግዛእቲ ካብኣቶም ሃይማኖቶም ኤቭሪቲንግ ካብኦም ወሲድና ነቲ ዝግባእ ግና ይወሰድና ንብለና ኣሎ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ኩልና ከነስተውዕለሉ ዘለና እዩ ኦኬ ሕጂ እዚ እቲ ኩነታት ንዛረበሉ ዘለና እንዲና ኣብ መንጎ እቲ ረድኤት ክወሃብ ከሎ ሃገራት ኣፍሪካ ስቕ ኢሎም ተዓሚቶም ድዮም ኣይዛረቡን ድዮም እቲ ረድኤት ኣበይ ትፀገም ዘሎ ብኸመይ ድዮም ዝህብዎም ነዚያ ንስማዕ ሕጂ in my agency for studies on Africa's potential to process mangoes. But I don't get the money to say, can you help me build the pilot plant? It's $3 million. Can you help me combine your aid from the Dutch government with a processing company where you put part of the money and I build a pilot plant to show President that he can process his mangoes and stuff and put it on Tesco in London? That's what I want to see in the food crisis now. Not just the emergency, but how we combine in public PPP, combine ODA with some private sector venture capital to help these countries link to global markets. So I raise እንታይ ይብላ ኣሎ this is the fundamental important ሕቶ ማለት እዩ እቲ ረድኤት ዝበሃል ወይ ሓገዝ ኣይኮንኩን ፀላእነ ሓገዝ ፅቡቅ እዩ ንዘድልዮም ሓገዝ ምሃብ ፅቡቅ እዩ እቲ ፀገም ግን እቲ ሓገዝ እቲ ንኣብነት ሓረስታይ እንድሕር ኮይንካ ሓገዝ ድሕሪ ቦምካ የልምሰካ ንሱ እንታይ ይብላ ኣሎ ሕጂ ኣክንዲ ሓገዝ ጥራይ ክትበኒ ትፍትን ባዕለይ ፕሮሰስ ክገብረሉ ዝኽእል ፋብሪካ ንኽፈጥር ሓግዘኒ ዋላ ገንዘብ ሓግዘኒ ፓይለት ድማ ኣብቲ ዓደይ ክተክል ንኣብነት ኣክንዲ ማንጎ ናይ ማንጎ ውፅኢት ፅማቅ ዲኻ ትቦና ሓደ ሕብረተሰብ ናይ ፅማቅ ፕሮሰሲንግ ክትገብር ትኽእል ፋብሪካ ኣብ ምትካል ሓግዘኒ ምክንያቱ እቲ ንሳቶም ዘፍርይዎ ዘሎ ሕርሻ ንኣብነት ማንጎ ዝተኮይኑ ነቲ ማንጎ ወሲድካ ፀሚቕካ ትፅማቕ ዓዲ እንግሊዝ ክሽየጥ ኤውሮጳ ክሽየጥ ተጀሚሩ እቶም ሕብረተሰብ ሓንቲ ግዜ ዘይኮኑስ ንሓዋሩ ክልወጡ ስለ ዝኽእሉ ኣብዚኣ ድማ እዮም ዘይሕግዙ ዘለው እቲ ሓገዝ ኣብዚ ክውዕል ኣይወሃብን እዚ ድማ ብዕላማ ዝግበር ምዃኑ ብተደጋጋሚ በመፅናዕቲ ዝተረጋገፀ ሓቂ እዩ ክንሪኦ እውን ኢና ፅንሄ ኢልና ንቐፅል is the issue of corporate social responsibility. Because let us face it, today Africa is washed with minerals. That's why the investment is coming. And by the way, in spite of lack of rule of law and democracy, they're coming in to sign contracts with us. But can we have a CSR, a corporate social responsibility that says to these companies, as Ellen Johnson Sirleaf is trying to do in Liberia with Mittal, to say, hey, we want to know the revenues. We want to see that you don't import chickens to feed your local workers, but you help our farmers produce the chicken. Can we have a common value? ንመን ይዛረብ ኣሎ እዚኒ ኮርፖሬሽንስ ንዓበይቲ ካምፓኒታት ዝዛረብ ዘሎ እንታይ ከይብሎም ኣሎ ኩሉ ግዜ ካብና ኣፍሪካ ምንቃፍን ወይ ከምዚ ኮይና ካብ ምባል ዋላ እኳ ብልሽውናን ፀገምን እንተሎ ኣብ ኣፍሪካ ከም ቅቡል ንውሰዶ ብልሽውና ኣሎ ኢልና ግን ስራሕ ኣይገደፍናን ወይ ካ ምዝመዛ ናይ ሃብቲ ወይ ካ ነቲ ተፈጥሯዊ ሃብቲ ናይ ኣፍሪካ ምውሰድ ኣይገደፍናዮን ሕጂ ቁሩብ ሓላፍነት ተሰሚዑና ግን ዋላ እኳ ምሳቶም ቢዝነስ ንገብር እንተለና ክንገብር ከለና ሬስፖንሲቢሊቲ ሓላፍነት ንወስድ ኣለና ንኣብነት ሰራሕተኛታት ናትና መግቢ ካብ ካልእ ሃገር ካብ ነምፅኣሎም ነቶም ሓረስታት ተዓዲ ዘሎ ደጊፍና ከምቲ ንሕና እንደልዮ ስታንዳርድ መግቢ ንክቕርቡ ነቶም ሰራሕተኛታትና ነቶም ትካላትና ኣብኡ ዘለው ክንሕግዞም ዘይንብጋስ ካምፓኒታት ብከምዚ እንተዝቕየዱ ነይሮም ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ ምምዕባል ዓብ ተራሚ ገበሩ ነይሮም እዚ ስለ ዝጎደለ ድማ እቲ ፀገም ናይ ኣፍሪካ ይብለና ኣሎ ኣፍሪካ ዋላ እኳ ዝተገበረ ለውጢ ክመፅእ ዘይካለ እቲ ረድኤት ዝመፅእ ዘሎ ተፀባይነት ዝፈጥር እምበር ለውጢ ዝፈጥር ኣይኮነን እናበለ ነቶም ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ይዛረቦም ኣሎ በቲ ኮርፖሬት ሶሻል ሬስፖንሲቢሊቲ ዝበሃል ቴማ ናይ ኣብ ዋን ዘሎ ኣብ ኢኮኖሚክስ ወይ ኣብ ኮርፖሬሽንስ ዝድፈኣሉ ዘሎ ነጥቢ ማለት እዩ ኦኬ እዚኣ ርኢና ኣለና ካልእ ንኣብነት እቲ ሓገዝ ዝበሃል ይመሰረት ክሳብ ክንደይ ፀገም ከም ዘሎ ኣብዚያ ንስማዕ The problem is that it makes good government bad
and bad governments worse. And how does that happen? It boils down to incentives. It doesn't matter where you are on this earth. If you live in New York or in London or in anywhere in Africa, we're all driven by incentives. Governments are incentivized, as are individuals and our societies as a whole. The problem with aid, which is essentially giving free money to somebody with no recourse, means that the incentive እንታይ ትብል ኣላ ፅንሒና እውን ክንከዳይና very ዲፕ ዝኾነ ሓሳብ እዩ እዚ እቲ ሓገዝ ዝበሃል ወይ ከዓ ዝረድኤት ዝበሃል ብመሰረቱ እዩ ፀገም ዘለዎ ፋንዳሜንታሊ እዩ እቲ ፀገም ናቱ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ እቲ ናብነት ንጥዑይ መንግስቲ ናብ ከም ዝበላሾ ይገብሮ ወይ ንጥዑይ ሕብረተሰብ ንፃዕራም ሕብረተሰብ ከም ዝበላሾ ይገብሮ ንዝተበላሸ ሕብረተሰብ ዳ መሊሽ ከም ዝኸፍእ ይገብሮ ትብለና ኣላ እዚ ድማ ኢንሰንቲቭ ዝኾነ ነገር ንገብሮ ምክንያት ኣለና ወይ ከዓ ደፋኢ ሓይል ኣለና ኢንሰንቲቭ ናይ ዝርአይ ድማ ትዛዓበየ ፀገም ናቱ እዩ እንታይ ማለት እዩ ንስማዕዮ structure. It introduces a very negative incentive structure. You can steal that money and have no recourse. You can use that money for non-productive activities and there's no penalty. There's no punishment. You don't lose office. You don't end up in jail. And because of that, what in economics it call there's a እቲ ዝዓበየ ፀገም ድማ እቲ ገንዘብ እዚ ከም ሓገዝ ስለ ዝመፅእ ዘሎ ወሲድካ ኣብ ሕማቕ እንድሕር ኣጥፊኻዮ ተሓታትነቱ ውሑድ እዩ ኣብ እስር ቤት ይኹን ኣብ ካልእ ኣይተኣቱን ኢኻ ስለዚ እቲ ሰብቲ ብትክክል ንኸይጥቀመሉ ኣይግደድን እዩ ካልኣይ ድማ ነቲ ዝተዋህቦ ፀጋ ነቲ ረድኤት ኣብ ትክክለኛ ፕሮዳክቲቭ ኣፍራይነት ብዘለዎ መንገዲ ዘይኮነ ብዝመሰሎ ሰብ ንከባኽኖ እውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ተሓታትነቱ ትሑት ስለ ዝኾነ ፅዒሩን ርሂፁን ድማ ስለዘይ ምፅኦቲ ኢንሰንቲቭ ናቱ ዝደኸመ እዩ ትብለና ኣላ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ነቲ ኣፍሪቃዊ ሕብረተሰብ ነዚ ረድኤት ዝቕበል ሕብረተሰብ ዝያዳ ከም ዘይምዕብልን ኩሉ ግዜ ተፀባይን ፅግዕተኛ ናይ ረድኤትን ከም ዝኸውን ይገብሮ ትብላ ኣላ ንኣብነት ሕጂ ናይ ኣሜሪካን ናይ ቻይናን ኣብ ኣፍሪካ ብዙሕ ኣዘራርብነት ብሎ ኣብዚያ ሓደ ክኢላ ኣሜሪካውን ቻይናውን ኣብ ዝገበርዎ ምይይጥ ናይ ኣሜሪካን ናይ ቻይናን ኣዘራርባ ብዛዕባ ረድኤትን ሓገዝን ኣብ ኣፍሪካ እንታይ ይመስል በዛ ሓፀር ቪድዮ ክንሪኦ ኢና Foreign Secretary Rex Tillerson under the Trump administration was going to Africa to warn African nations against working with China. A Chinese ambassador, I think it was in South Africa, he said, the American ambassador, he lands in an airport in Africa, which was built by China. Then he travels by car on a road built by China. And then he goes and gives a speech in a building built by China. And then he tells people, be careful not to work with China. This is very ironic. እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ዝነበረ ሚኒስትር ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ሲ ንሃገራት ኣፍሪካ ካብ ቻይና ክጥንቀቑ ከም ዘለዎም ምስ ቻይና ዝገብርዎ ዘሎ ቢዝነስ ክጥንቀቑሉ ኣለዎም ይብል እናበለ ይዛረብ ነይሩ እቲ ዘገርም ግን ኢሉ እቲ ኣምባሳደር ናይ ቻይና ኣብ ሳውት ኣፍሪካ ዝነበረ ሽዑ እንታይ ኢሉ እቲ ኣምባሳደር ናብ ኣፍሪካ ክመፅእ ከሎ እቲ ኣብኡ ዝወርደሉ ዘሎ ኤርፖርት መብዛሕትኡ ግዜ ብቻይና ዝተሃንፀ ኤርፖርት ይብላ ኣሎ ድሒሩ ብመኪና ገይሩ ዝኸደሉ ፅርግያ ቻይና ዝሃነፀቶ እዩ ብናይ ቻይና ሓገዝ ይኹን ብናይ ቢዝነስ ቻይና ብዝተገበረ ውዕላ ዝተሃንፀ እዩ ሽዑ እውን እቲ ዝኣትወሉ ሆቴል ድዩ ህንፃ እቲ ኣብኡ ኮይኑ ዝዛረበሉ እውን ቻይና ዝሃነፀቶ እዩ ኣብኡ ኮይኑ ግን ንኣፍሪካውያን ሃገራት ተጠንቀቑ ካብ ቻይና ይብሎም ብድፍረት ኢሉ ስለዚ ኤውሮጳውያን ወይ ከዓ ኣሜሪካ ብፍላይ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ንኣፍሪካ ከመይ ጌራ ትርያ ፅንሄ እውን ካልእ ቪድዮ ግዜ እንተረኺበ ከምፃልኩም እየ ኣፍሪካ ናይ ውግን ናይ ዕግርግርን ቦታ ባህርያዊ ፀጋታት ዘለዋ ግን ብዕግርግር ዝመለጥ ነቲ ዕግርግር ከመይ ጌርካ ተረጋገጡ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ናታ ቻይና ግን ኣፍሪካ ዕድል ዘለዋ ኦፖርቹኒቲ ዝረኣያ ናይ ዕቤትን ናይ ቢዝነስን ናይ ኢኮኖሚን ናይ ፀጋታትን ኦፖርቹኒቲ ዘለዋ ኮንቲነንት ጌራ ስለ ትርያ ምስ ኣፍሪካ ዲል ክትገብር ከላ ቻይና ረብሓ ናይ ኢኮኖሚ ዝረኣያ ኣሜሪካ ግን ፀጋታታ መዝሚስካ ነቲ ዘሎ ዕግርግር ምህድን ካልእ ዕግርግር ነቲ በቃ እቲ ፀጋታት ናይ ኣፍሪካ ዳ ይዝረኣያ እምበር ኣሜሪካ ፖቴንሻል ናታ ብዙሕ ኣይረኣያን ይብለና ኣሎ this is really sad ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ኩነታት ክዛረብ ከሎ ክንሰምዖ እስከ እንታይ ኢሉ ብዛዕባ ናይ ኣፍሪካ ጉዳይ ናይ ረድኤትን ክዛረብ ከሎ Africa cannot wait. Ethiopia is definitely not waiting for a solution to come from outside. I would like እንታይ ይብላ ኣሎ ኣፍሪካ ትፅቢታታ ካብ ደገ ወፃኢ ሓይልታት ክውሕድ ኣሎ ክንፅበየ የብልናን ኢትዮጵያ ብርግፅ ኣብ ናቱ መርሕነት ማለት እዩ ኢትዮጵያ ተፀባይት ናይ ወፃኢ ካብ ወፃኢ ዝመፅእ መፍትሒ ኣይኮና ንፅበ ዘለና
በንጻሩ አፍሪካ እንታይ ክወሃብ ኣለዋ ኢሉ ይዛረብ ኣሎ ኣብቲ ናይ ኣፍሪካን ዩኒየን ይዛረብ ዘሎ I'd like to use this opportunity to lend my voice yet again for Africa to be represented on the UN Security Council with at least one permanent seat and double non-permanent seats. ኣፍሪካ እኹል ተሳታፍነትን ወንበርን ክወሃባ ብፍላይ ኣብቲ ሴኪሪቲ ጀነራል ወይ ከዓ ላዕለዋይ ክፋል ሞር ሓይሉ ዘለዎ ክፋል ናይ ዩኤን ቀዋሚ ወንበር ክወሃባ ንኣፍሪካ ሓደ ቀዋሚ መንበርን ክልተ ድማ ደይቀወምቲ መንበር ክወሃባ ኣብኡ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ኣብ ካልኦት ዓበይቲ ከም በዓል G7 ካልኦት ዓበይቲ ፓወርፉል ፎርምስ ድማ እኹል ተሳታፍነትን ባይታ ክወሃቦምን ይዛረብ ኣሎ። Thank you. Moreover, Africa also needs to have proportionate representation at the G7, the G20, and similar global forums. Excellencies, ladies and gentlemen, on this same occasion last year, I called upon all of us to tackle Africa's typically negative portrayal by the global media. I stressed the need for Africa to tell her own story and not allow others to tell it in the service of their own interest. In this respect, please allow me to reiterate yet again the need to establish an African Union Continental Media House. ካልእቲ ኣገዳሲትነት ብዝብላ ዘሎ ኣብ ተቕድሚት እውን ኢልና ፀኒሕና መብዛሕትኡ ናይ ኣፍሪቃ ስእሊ ወይ ብዛዕባ ኣፍሪቃ ዝወፅእ ሚድያ ብምዕራባዊ ዌስተርን ሜይንስትሪም ሚድያ ናይ ኣፍሪቃ ስእሊ ኩሉ ግዜ ናይ ሽግርን ናይ ዕግርግርን ናይ ኢኮኖሚክ ናይ ውግእን ናይ ገለመለ ምዃኑ ዳ እምበር ምዕባለን ዕብየትን ከም ዘለዋ ኣይነግሩን እዮም። ስለዚ ነዚ ፀገም እዚ ንምፍታሕ ኣፍሪካ ናትና ስቶሪ ናትና ዛንታ ናትና ዕብየት ናትና ዝምልከት በዓልና ክንገልፀሉ ንኽእል ትካላትን ሚድያ ሃውስን ክንሃንፅ ኣለና። ምክንያቱ ናትና በዓልና ዘይተዛረብዳሉ ካልኦት ዘይተዛረቡልና ክንብል ክነብር የብልናን። ስለዚ ንሕና ብዓቕምታትና ንኣፍሪቃ ዝውክል ሚድያ ክንገብር ኣለና ይብል ኣሎ። ኣነ እውን ብዓቕመይ ታንሽተይ ዓቕመይ ንኣፍሪካ ፅቡቕ ነገራን ኣብ ልዕልያ ዝግበር ሕማቕ እሞኻ ምዕራባውያን ሚድያ ክዛረብሉ ዘይደልዩ ብዓቕምና ናባኹም ከነምፅኦ ኢና። ኣይሆፕ ኣፍሪካ ድማ ካብቲ ንሱ ዝበሎ ገለ ስጉምቲ ክትወስድ ተስፋ ንገብር። ሕጂ ኣፍሪካ ክሳብ ክንደይ ከም ትምዝመዝ እዚ ነገር እዚ ክዝረብ ከሎ ክሳብ ክንደይ ከም ተሰንብዶም ኣዝያ ሰንባዲት ቪድዮ ክንርኢና። ፕሊስ ላይ ግበርዋ ንስማዕ እያ ድማ Here the IMF reports that 6 out of 10 of the world's fastest growing economies are in Africa. እዚ ክትሰምዑ ኣይትኽእሉን ኢኹም። IMF ኢንተርናሽናል ሞኔታሪ ፋንድ ናይ ዓለምና እንታይ ኢሉ ነይሩ? ኣብ ዓለም ካብተን ብቕልጡፍ ዝምዕብላ ዘለዋ ቆጠባታት 6 ካብተን 10 ቅልጡፋት ካብ ኣፍሪቃ እየን ዘለዋ ብላ ኣሎ። This is very powerful ምክንያቱ ኢኮኖሚክ ግሮውዝ ኣብ ኣፍሪካ ከም ዘሎ ኣይንሰምዕን። እንታይ ዘሎ ኣፍሪካ በዚ ምዕራባዊ ሚድያ ውግን ዕግርግርን ጥሜትን ሽግርን እዚ ድማ ዝዓበየ ፀገም እዚ ናይ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር ኣቢይ ክብሎ ፀንሐ ማለት እዩ። Measured by their GDP growth. The French Treasury, for example, is receiving about $500 billion year in, year out. Foreign exchange reserves from African countries based on colonial debt they forced them to pay. ናይ ፈረንሳ ትሬጀሪ ወይ ከዓ ፋይናንስ ቁጠባ ናይ ፈረንሳ ካብ ኣፍሪቃ ስራይስ ንዓመት ትብላላ 500 ቢልዮን ናይ ኣሜሪካ ዶላር ዓመት ካብ ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ከም ዘገርም እዩ። ካሕሳ ወይ ከዓ ናይቲ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ዝገበረናልኩም ፀጋታት ካሕሳ ክትከፍሉለኩም ትብላላ። This is shocking ፀንሐት ትብሎ መሊስ ከሰንበዳኩም እዩ። Former French President Jacques Chirac stated in an interview recently that we have to be honest and acknowledge that a big part of the money in our banks comes precisely from the exploitation of the African continent. ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ናይ ፈረንሳ ዝነበረ ጃክ ሺራክ ኣብ ቀረባ ግዜ ከም ዝተዛረቦ ትብል ኣላ። እቲ ዝዓበየ ገንዘብ ንቁጠባ ናይ ፈረንሳ ዘንቀሳቐስ ዘሎ ባንክታት ዘሎ ገንዘብ ካብ ኣፍሪካ መዝሚዝና ነምፅኦ ምዃንና ክንኣምነሉን ክንቅበሎን ክንክእል ኣለና። ካብዚ ሓቂ ክንሃድም ኣይግባእን ይብል ኣሎ። እታ ትቕፅል ከተገርመኩም እያ። In 2008 he stated that without Africa, France will slide down in the rank of a third world power. This is what happened. ብዘይዚ 500 ቢልዮን ዝኾን ገንዘብ ካብ ኣፍሪካ ትረኽቦ ዘላ እዚ እንተጎዲሉ ኣፍሪካ ብዘይ ካልእ ዓለም ናብ ሳልሳይ ዓለም ክትምለስ ከም ትኽእል
ይነግራሉ። happens in the human world. So እዚ እቲ ኣዝዩ ዘሰክፍ ወይ ከዓ ዘሕዝን ክፋል ናይ ኣብ ኣፍሪካ ዝግበር ምዝመዛ ኢና ንርኢ ዘለና። ብዛዕባ እዚ ኣትሪሩ ፕሬዚደንት ናይ ሩዋንዳ ክዛረብ ከሎ ነዞም ምዕራባውያን ንስማዓዮ. This is very very powerful. Stop this. You really need to stop this superiority complex nonsense about human rights. You think you are the only ones who respect human rights, or others it's about violating human rights. No, we've fought for human rights and freedoms of our people much better and more than anyone. ምዕራባውያን ሃገራት እዚ superiority ወይ ከዓ ልዕልና ልዕሊ ካልኦት ልዑላት ምዃንኩምን ናይ ደቂ ሰባት መሰላት ገለመለ ንስኹም ጥራይ ትፈልጥዎ ካልእ ሰብ ዘይፈልጦን ዘይርድኦን ጌርኩም ኣይትወሰድዎ። ምክንያቱ ንሕና ክንቃለስ ከለና ቀደም መሰልና ንምርግጋፅ እቲ ስኻትኩምን ኣቦታትኩምን ኣቦሓጎታትኩም ዝጭቁኑና ዝነበሩ ካብኡ ንክንወፅእ ኢና ተቃሊስና። ስለዚ ወላ እኳ ኣይተኽብርዎን ኣይኮነን ግን ንሕና እውን ክርዳእናን ክንገብሮ ከም ንፅዕርን ክትፈልጡ ኣለኩም። ዝቕፅል ዘረቡ ግን ዘገርም እዩ። Including you people who keep talking about this nonsense. Where we have taken our country from and where it is now speaks for itself. The rest of the story just comes from this complex. You know, these two worlds where there are people who know everything about human rights and all kinds of things, and another world where people are just people who don't know. But these are our human rights. It's not when we respect the things we respect in our countries. It's not for you. It's not for anybody else. It's for ourselves. Is it not so universal? You don't sit right. there. You don't, yes, it is universal, but you don't sit there if it is. እንታይ ይብል ኣሎ? ስለዚ እስኻትኩም ጥራይ ትፈልጥዎ ሓቂ ወይ ንዓኻትኩም ጥራይ ንዓኻትኩም ከነሕጉስ ወይ ከዓ ነቲ ናትኩም ንምኽባር ኣይኮነን ንገብሮ። እዚ ንጥቕምናዩ ንሕና ናትና ኣካይዳ ዝመስለና ኣለና። ንኣብነት ንኩሎም መራሕቲ ኣፍሪካ ኣይኮንኩን ዘረብ ዘለኹ እዚ ፕሬዚደንት እዚ ኣብ ዓዱ ኣብ ውሽጢ 20 ዓመት ሃገሩ ክሳብ ክንደይ ለውጢ ክትገብር ከም ዝኽኣለት ማንም ክዝረበሉ ዝኾነ ሰብ ባዕሉ ከረጋግፆ ዝኽእል እዩ። እዚ ክብል ከሎ ግን ፐርፌክት ሃገር ኣላቶ ኣይኮና ንብል ዘለና። ፐርፌክት ሃገር የለን። ዝሓቱ ዘለዉ ጋዜጠኛታት ኣሜሪካ ጉዳያ ንረዩ። ኣብ ኣሜሪካ ክንደይ ግህሰት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ጥራይ ክንደይ ፀለምቲ ብገፍዕን ብሕማቕን ይቕተሉ፣ ክንደይ ሞትን ዕግርግርን ኣለዎም። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሃገራት ኣብ ዓደን እውን ጌጋ ጉድለታት የብለንን ማለት ኣይኮነን። ወይ ከዓ ጌጋ ከጋጥም ከሎትም ክበሃል ኣለዎ ኣይኮነን። ግን ንነፍሲ ወከፍ ሃገር ብማይክሮስኮፕ እናጠመትካ ኣብ ዓድኻ ዘሎ ጉድለትን ፀገምን ሸፊንካ ናይ ካልኦት ግን ኣጉሊሕካ ምምፃእ እዙይ ዘሎ ትፀገም ኢና ንብል ዘለና። Universal and you believe it, then you don't become the judge yourself. You don't start telling the others what to do, what they should not do, or that what they are doing is not to your satisfaction. Who are you? Well, I'm not sure if we're talking about me personally. Well, you are the one actually raising these questions. So I think you better interpret it properly so that it is well understood. Okay. I could see you are asking questions in a manner that you want to influence the ones listening to us. But that's not correct. Okay. Yeah. I'm raising it once again in the context of the United Nations Development Goals. No, United Nations. So, መቸም ነታ ጋዜጠኛ ኣነ ይኩንኩን ዝብለካ ዘሎ ገለገለ ዝበለቶ ኖ ዘረባ ክትዛረብ ከለኺ ካበይ ከም ዝመፅእ ንስኺ ክትዛረብ ኣለኺ ንዓኺ ክምልሰልክ ዝኽእል። ስለዚ እዚ ዘይከውን ዘረባ ምፂኹም ንኣፍሪካውያን ወይ ካልኦት መራሕቲ ኣሸጋ ምጭንናቕን ኣብ ፀገማት ምእታውን ኣብ ነፍስኩም ዘይትገብሮ ይብሎም ኣሎ። ናይ ኣሜሪካ ፎሬን ኤድ ወይ ከዓ ዲፕሎማሲ በዛ ንእሽተይ ቪድዮ ክትዛዘም እያ ኣብ ኣፍሪካ ክኸውን ከሎ ማለት እዩ። እዚኣ እታ ኤላቦሬሽን ጽቡቅ ጌራ ነቲ ኩነታት ክትገልፀልና ትኽእል ድራማ እያ ራይዋ። Well, the U.S. government supports you in every possible way, ideologically, of course. However, we cannot offer any military aid at this time. With all due respect, Ambassador, we need more than that. We are dealing with terrorism on a daily basis. Oh, that's unfortunate. Warlords overrun villages. Yes, that's regrettable. Rapes, tortures, all manner of human atrocities. That's really sad. መንግስቲ ኣሜሪካ ብርግፅ ብሞራልን ብመንፈስን ምሳኻትኩም እዩ። ኩሉ ግዜ ኣይዲዮሎጂካሊ ኢና ንሕግዘኩም ግን ዓቕሚ የብልናን ኣብ ካልእ ክንሕግዘኩም ይብሎ ኣሎ። ንሕና ካልኦት ኣብዛ ዓዲ መፂኦም ሰብኣዊ መሰላት ዝግህሱ ዝጭፍጭፉና ቴሮሪዝም ወይ ከዓ ግብረ ሽበራዊ ሓይልታት ኣሎ። ፕሊዝ ነዚ ህዝቢ ሓግዙና
يلوم يحطولو نو يبلنا نابلي من السلام على ماسك حق زومي يقول رايو. But the U.S. military is simply spread too thin. We can't afford another intervention at this time. سراويتنا أمريكا أبزح سلزلو عقمية بلون نتوسع أجمع نكفتح عقمية بلنا بقلل زبالة عقمية لأن نابلي من السلام على حجة تعتملص جن تعتمد Another intervention at this time. But what we could use your help with really is protecting our vulnerable, plentiful, and newly discovered oil reserves. Oil? Excuse me 1 second. Operation Golden Eagle is a go. Welcome to democracy. أما من هالبعد حاجزكم زيادة زي اللي نازل عبد الحجر رخيبنا زلنا بزح ندادي حاجة زي اللي نازل ندادي لكم أوكي لا بخلي دويلو operation كتا حاجز جبروا لهم يلو welcome to democracy لو سلزي أمريكا مور حاجزناتا ندادي تلقى أبنا ويكا فلو ينسوم زدلي وانا قرنت له يوز مثل حاجز مبر سأقام سلزلك هاي كونن I hope تملك تكرداكم كنا مهارلو نكحنا كن ريوت كونتات نخرج زيلين ناتكم ريتو ناتكم حسابات دماء أبكم يتقدر فلي كم تحسوا تدلين تخينكم ونحبروا النابلكم هلو ما رسب زغودي أبكارك سام الرغب تصبغوا تشاو ناي أفريقيا قطباو عبيد زكاد سكات خينو الزبال اختزس معيو مجمر يا جنزبك أب ستوك ماركت إنفست كبروا إنك عبدي مخنياتو أب بانكو خفي لزولو جنزبك بانكي زتكمل لزولو نيروبا نامريكا ما يمعبلو لولو وترخلته نافريقيا اختكم زخل كيلتن فلتة نحس كن بقاس علنا بيزنس كنا مهار كن كلال لنا لو من تتمهيرنا بزمع بول عالمنا دمان أفريقيا خنطغبان نغل وتر سلسته أب أفريقيا نهانصو بيزنس ويكون كالتكال مدب كلوانا كخلالو نزل خنقبر بتاب ستوك ماركت كومونا كريبتو إنفست نقبر زلنا صباح نقول حزنا خيدنا بأفريقيا إنفست مقبار في وقتنا أفريقيا هنكير نغلينا نزل مقبار جن لو مسكم توسينا كن مهارن سكم تكن وسدن كن كلالنا نزل حقس كورسات مالنا تتغمولي